ngoba kwaceza bengizoyela into eyodwa bengizoyela umongameli wami ngimbuza ukuthi yini mayisekhathele yena esefuna ukulala bese wisa amaswish vele sonke kube mnyama eSouth Africa akakhathalele nokube kudlala ishift noma iPirate ubeke uyabona ngoba sikhuluma manje mayisekhathele de bamba umhlanga sengibona kanjalo njengoprofessor ngihlaziya kanjalo uvele ethi amaswish ukuthi luhambe eSouth Africa mayisekade bamba imhlangano ubamba umhlangano emini mokuthiwa uhambe emini ugesi so esekhathele esefuna ukuphumula ethi lwa kuthiwa uphesheya mhlawumbe ukhulumela izwi bonke ibalo umfonele njalo lapha omtolo lapha umfonelo nabalunga laba president abanye abaphathi bamhlupha ngeSouth Africa sekhathele ade ubamba umhlangano phesheya vele ethi amaswish phesheya efonini yakhe uhambe ngoba phela kahle kahle ukucima kwalogesi wena ngikuchazela mina awuyilungiswa ngani lento ufuna imali eningi ngoba lenke izoba